Ikaze rero mwese kuri M24 TV, reka nkomeze kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Rero mu makuru yacu ya buri munsi tuba twaguteguriye tugenda tukugezaho kuri channel yacu ya M24 TV. Hanyuma rero muhawe ikaze no muzindi nkuru turimo turagenda tubategurira. Hanyuma rero gukurikirana inkuru zacu mu buryo bwihuse, buryo kandi bwizewe bunanogeye ijisho nuko uba wakoze kuri subscribe. Ikindi kandi rero urabizi ko hirya y'ijambo subscribe harakaruka kazogera, iyo maze rero uklikaho ujye ubona rero ubutumwa bugufi buri munsi bukubwira ko hari inkuru imaze kugera kuri channel. Hanyuma nawe rero ukaba waba wa mbere mu kuba wakihera ijisho inkuru zacu gatanu kuri channel ya M24 TV. Hanyuma rero bifurije gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kugira intangiriro nziza z'icyumweru. Hanyuma rero hari umwe mu nyeshyamba zateye mu karere ka Musanze, akaba ari inyeshyamba zo muri Runana. Hari umwe rero mu nyeshyamba wamenyekanye cyane kubera ko rero ngo yari yarize amashuri menshi, akaba rero nawe ari umwe mu bafashwe batera hara mu karere ka Musanze. Igitero cy'ubugizi bwa nabi rero giherutse kuba mu minsi yashize ara mu karere ka Musanze. Hanyuma rero hari ubuhamya bwagiye butangwa n'abahoze rero uyu cyangwa se n'abazi inyeshyamba imwe rero muzateye hara mu karere ka Musanze. Ni imyitwarire rero ngo yaranze Habumukiza wafashwe rero mu bisha abaturage i Musanze. Ubuhamya bw'ababyeyi ndetse n'abaturanyi byanavuzwe ko rero ngo yagiye mu gihugu cya Uganda agiye gukomeza kwiga masters, kubera ko ngo rero yari umwe mu banyeshuri b'abahanga bize muri kaminuza. Gusa rero bikaba byaraje kurangira yiyunze rero mu mutwe wa Runana aza kuyoboka ishyamba, kugeza ubwo rero ashatse no gutera abaturage hariya rero mu karere ka Musanze. Ndetse akaba n'igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyanabaye kinakanahitana abaturage bagera kuri 14. Rero hari abatanze ubuhamya bwe rero bavuga uburyo bamuzi, baba rero ababyeyi be ndetse n'abaturanyi. M24 TV rero mwese mbahaye ikaze muri iyi nkuru kubijyanye rero na byinshi bitandukanye ugiye kumenya kuri iyi nyeshyamba uwo bita rero Habumukiza. Ubu bakaba yaramaze gufatwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda, aho akurikiranwe rero ibyaha by'ubwicanyi, rero ibyaha nka biriya byakozwe na zino nyeshyamba zo muri Runana hariya mu karere ka Musanze. Reka mbaye ikaze iyi M24 TV. Hanyuma rero ngo bamwe mu baturage bo mu karere ka Burera bavuga ko rero ngo baguye mu kantu nyuma rero yo kumva ko Habumukiza Theoneste umwe rero mu baturanyi yafashwe rero mu gikundi cy'abagize uruhare mu kwica kinyamaswa abaturage bagera kuri 14 mu murenge wa Kinigi ho mu karere ka Musanze. Amazina rero bamwita Habumukiza Theoneste, akaba ariyo mazina ye, ndetse ngana abaturage bara mu karere ka Burera bakaba baratunguye bagabo mu kantu cyane. Iki gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa 4 Ukwakira rishyira kuwa 5 Ukwakira. Rero abagizi ba nabi biganjemo abitwaje intwaro gakondo bicaga banakomeretsa abaturage. Inzego z'umutekano rero zitabara vuba zikicamo 19, batanu barimo Habumukiza bagafatwa mpiri. Habumukiza rero warangije kaminuza mu Rwanda na bagenzi be rero bavuze ko binjiye muri ibi bikorwa banyuze mu mutwe wa Runana ugizwe n'inyeshyamba z'abanyarwanda biyomoye mu mutwe wa FDL nawo urwanya leta y'u Rwanda. Iyo Habumukiza rero yavukiye mu mudugudu wa Bushima, akagari ka Kiribata, umurenge wa Rugengabare, mu karere ka Burera rero mu ntara y'Amajyaruguru, umwaka w'1988. Avuka ari imfura mu bana 8 ababyeyi rero bose cyangwa se ababyeyi be babyaye. Avuga ko rero muri abo bana 8 yavutse ari we mwana mukuru. Abaturanyi, inshuti n'ababyeyi ba Habumukiza rero bagandiriye na The New Times bavuze ko kuva kera yagiye agaragaza imyitwarire idahwitse umuntu rero warurangije kaminuza kandi wize arihirwa na leta. Umwe mu nshuti ze za hafi yavuze ko bigoranye gusobanura Habumukiza ati twatewe ipfunwe no kumva inshuti yacu kuva mu bwana ifatirwa mu bugizi bwa nabi bishe abaturage b'inzirakarengane n'uburyo leta yamufashije muri byinshi. Ati inshuti Habumukiza yavuze ko kuva mu mashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza yize afashwa na leta bitewe n'uko umuryango we utari wishoboye ku buryo wari kumurihira. Leta ishora amafaranga rero kugira ngo yishyurire abantu bazavemo abantu bakomeye cyane, ariko nabo bakayitura ibikorwa nk'ibi ngibi. Rero uyu Habumukiza Theoneste yakoze ati kwiyandikisha mu bikorwa by'iterabwoba cyangwa kwijandika mu bikorwa by'iterabwoba ku muntu nkawe
biteye ipfunwe. Ati ubutabera rero buzamukanire urumukwi. Ibyo ngibyo rero akaba ari byagiye bigarukwaho n'inshuti ye. Hanyuma umuyobozi w'umudugudu wa Bushimasori, umudugudu wo bita Habumukiza cyangwa se aho Habumukiza avukamo, wo bitwa rero Evariste bagira ubwira, yavuze ko rero ari we muntu uwukomokamo wari ujijutse ariko wakunze kurangwa n'ibikorwa bigayitse. Ati amaze kurangiza muri kaminuza y'u Rwanda, Habumukiza yahawe gukurikirana ibikorwa byo guca amaterasi muri aka gace. Abantu batishoboye rero bahawe akazi muri uwo mushinga, ariko yabakuragaho 200 ku gihumbi bahembwaga ku munsi. Byateje rero imvururu nyinshi bituma yirukanwa. Umva ko yajyaga nasahura ku mafaranga y'abaturage, ku bantu bahembwaga 1000 agakoraho 200 ku busigaranye amafaranga 800. Hanyuma rero bagira ubwira yavuze ko nyuma yo kwirukanwa muri uwo mushinga, Habumukiza ngo yaje kubona akandi kazi ko guhagararira abarenga 100 mu mushinga wo gukwirakwiza amashanyarazi acikana amafaranga yabo. Nkundwa rero Balthazar ubyara Habumukiza yemeje ko yarasanzwe azi ko imyitwarire y'umuhungu we atari myiza, ariko atigeze atekereza ko ashobora kwihuza n'umutwe w'abagizi ba nabi. Ati umutima wanjye ugiye guturika kubera umuhungu wanjye. Byarababaje. Ati mu by'ukuri nakubiswe n'inkuba ku buryo ntabona uko mbisobanura. Nari nsanzwe nzi ko atari imfura yuko yakondaga kumbeshya inshuro nyinshi. Ati nshobora guhura nawe nari kumubaza icyo yavuze ku buryo yiyemeza kugambirira cyangwa se kugambanira igihugu cye. Nibaza ko inkiko zacu zizakurikiza amategeko agahanirwa ibikorwa bye by'ubunyamaswa bakoreye abaturage b'inzirakarengane. Nkundwa yavuze ko mbere yuko umuhungu werekeza muri Uganda kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza, yabanje gukora mu kigo cy'ubwishingizi Radiant Insurance Company. Ati rero yarampamagaye ambwira ko yagiye kwiga muri kaminuza ya Makerere, nyuma telefone ye niyongera gucamo kugeza ubwo twumva mu itangazamakuru ari muri bariya bagizi ba nabi. Hanyuma rero imyitwarire yaranze uyu musore mibi yiga. Uyu mubyeyi yavuze ko Habumukiza yize amashuri abanza ku ishuri ribanza rya Rukengabare riri mu birometero rero bike cyane uvuye mu rugo, ariko amashuri yisumbuye yize mu bigo 3 bitandukanye. Rero bamwirukanye cyangwa se bamwirukanira imyitwarire mibi. Batirukanwaga buri ko umwaka ushize bitewe n'amakosa atandukanye yakoze ku ishuri atihanganirwa. Nkundwa rero yasobanuye ko umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye yawize mu rwunge rw'amashuri yisumbuye rwa Marine de Rwaza i Musanze. Nyuma rero ngo akaza kwirukanwa. Umwaka wa kabiri rero agahita ajya kuwiga mu rwunge rw'amashuri yisumbuye rwa Nyamugari mu karere ka Rulindo. Hano rero naho ngo yaje kwirukanwa akomereza mu rwunge rw'amashuri yisumbuye rwa Kamubuga mu karere ka Burera, ari nawe yasoreje icyiciro cya mbere cyayisumbuye. Yahavuye rero akomereza muri groupe scolaire Saint Bernadette de Save mu karere ka Gisagara, ari naho yarangirije icyiciro cya kabiri cyayisumbuye. Akomereza muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubukungu n'icungamutungo, aho yarangirije mu mwaka wa 2016. Ngira ngo urimo urabumubona hano uburyo asa rwose. Umunyarwanda niwe waciye umugani ngo akabaye icwende nikoga, niyo koze ni gacya. Niyo gakeye rero ntigashira umunuko nkuko umunyarwanda yagiye abivuga. Uyu musore rero yagiye agaragwaho n'amakosa menshi cyane, gusa rero kwikosora byagiye bimunanira. Ikindi kandi rero akaba ari umwe mu bagaragaweho bari gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hara mu karere ka Musanze. Nyamara yari umwe mu bantu bajijutse, mu bantu rero bafite amashuri ahagije, mu bantu rero bazi icyo gukora ndetse banazi icyaha icyo ari cyo, ariko agatinyuka gukora ibikorwa bya kinyamaswa nk'ibi ngibi rero yakoreye abaturage bahara rero mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Ngira ngo rero amakosa yawe ko yaba ameze kose, burya hari igihe umuntu akora amakosa ariko akagera kwikosora, ariko rero hari igihe usanzwe uri umunyamakosa kuzikosora bikanga. Niyo mpamvu bavuga ngo rero akabaye icwende nikoga, niko bajya bavuga. Hanyuma rero uyu mugabo bakaba bamwita Habumukiza Theoneste, akaba rero yarafashwe mu bishe abaturage ari mu karere ka Musanze. Gusa umubyeyi we akaba yaratewe ipfurumwe bikomeye, ndetse n'abaturanyi be ndetse n'abamuzi bose abo bakoranye nawe batewe ipfurumwe rikomeye. Rero n'uyu mwana w'umuhungu wakoze igikorwa nk'iki ngiki, akijandika mu mitwe nk'ingirwanya ubutegetsi bw'igihugu ndetse akanagambanira igihugu ku buryo ngubu bwo kugirira nabi abaturage. N'undi uwo ari we wese rero ubitekereza
asubize rero cyangwa se namubwira ngo ibikorwa nk'ibi ngibi bitekereze ku giti cye, ariko nafatirwa mu bikorwa nk'ibi ngibi rero igihugu ntabwo kizamubabarira. Ikindi kandi ubutabera ntabwo nabwo buzamubabarira, kuko ni ibikorwa bibi kandi ni ibikorwa bigaragara ko atari byiza habe na gato, kubera ko kuvutsa umuntu ubuzima ni ikintu usibye no kuba amategeko atakubabarira, n'Imana ubwayo ntago yakubabarira. Habumukiza rero Theoneste twavuga tuti amategeko agomba gukora ibyo agomba gukora ku bijyanye rero n'ibyaha byose yakoze, cyane cyane rero kuba abarizwa mu mutwe nk'uyu nguyu urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ku bijyanye rero n'uyu musore, igihugu cyafashije byinshi, hanyuma rero kandi inshuti ze zikaba zaravuze ko ngo yagiye arangwa n'imyitwarire mibi kuva na mbere hose. Imyitwarire mibi rero ye niyo yaje kumugeza ahangaha, kugeza ubwo rero abashije kuba yamenyekana nk'umugizi wa nabi. Ni M24 TV, mwese ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Inkuru zacu kuri channel nakagaruka tunihanganisha umuryango w'uyu musore.